Evo nas ispred Valmart. Sad treba neko doći po nas. Armine, ko će doći po nas? Kodi, jebem ga debela. Se najde, ko će doći po nas? I love gold! Oh yeah, we're safe too. My feet hurt. I need to go jerk off and wash my hands first, jerk off and wash my hands again. I might not wash my hands again the second time. You know, it doesn't matter. I'm just gonna go eat something. Ivane, ko će doći po nas? Ko će doći po nas? Ja. Onaj ko neće dobije ovoga malo. Da pozna ovoga. Evo će doći. Okay. Šta ćemo sad? I just want to use this chance to thank all my niggas. Yeah, we've been through a lot these last 2 days. Man, fuck this shit. Get me home. Armine, ćemo mi party tonight? Hell yeah. Fucking non-stop. Se najde? Ti? Yeah. Ćemo mi party tonight? Yeah. Ivane, ćemo mi party tonight? Šija par. Neka party. Evo onda idem. Ja kam se mi... Ajmo Ivane,